Ракета. Сябры, вітаю усіх! Вы на канале Bike Travel Беларусь. Сегодня мы отправляемся у осеннее велоподорожье. Будем зачинять сезон велопоходов. Еду сегодня с Саньком. Это Привітання. Саня Масейчик, мой сябар. Давненько з ним не бачилися. До речі, у тим годі так само разом з ним зачиняв сезон велопоходов. Тады мы ездили по Ставцовским районе и вздолж реки Неман, десь там ночевали с палатками. Было круто. У гэты раз буде, я так думаю, ще цікавей, тому що їдемо на 3 дні. Зараз у Стовпцах, ось гляньте, на заднім фоні, яке цікаве архітектурне рішення, це некая арт-простора. Ось перший раз бачу, там некий кінотеатр є, виглядає цікаво. Ось зараз ми в Стовпцах і будемо накеровуватися у напрямку на Лібокській пущі. Там на озері Кромань буде сьогодні перша ночовка. Хмарки гуляють, але дождю, здається, не передавали. Ось на Кромань ми вже приїдемо, мені здається, по темному, тому що виїжджаємо ми в обід. Зараз початок уже 3 години. Ось часу світлого у нас не так шмат, десь 4,5 години. А проїхати треба прикладно 60 кілометрів. Будемо їхати вздовж Немана, живописні місця, річка, природа. Зараз вже починається золота осінь, тому усю цю пригожость ми вам покажемо. На другий день ми будемо накеруватися у напрямку Сябринского скрижування, там яка стежка, і на сутоках реки Іслач і Волма буде наш другий ночлег. Ну а потім уже на 3-й день ми будемо накеруватися у напрямку Мінська. Ось, сподіваюся, що буде файне подорожжя, пригожі види, уже не терпиться стартануть, хутчэй виїхати з города і окунутися у тишину і пригожость Новоколля на Лібокській пущі. Тому, сябры, наперед, погнали! Гэтае велападорожжа адметнае тым, што еду я на карбонавым гравале Борант Фантом. Памятаеце, вясною я казаў пра тое, што мне было б цікава адправіцца на гэтым ровары ў велапаход. Вось яно і здарылася. Дзякуй кампаніі Борант за прадастаўленую магчымасць. Нават гружоны торбамі з рыштункам, Борант Фантом на асфальце разганяецца даволі хутка і паводзіць сябе стабільна. Паглядзім, як будзе на бездарожжы. Спачатку мне нязвычна было кіраваць гэтым вузкім шасейным рулём. Вельмі манёўраны і рэзкі ў параўнанні з шырокім МТБшным, але праз пару дзесяткаў кіламетраў да гэтага прывыкаеш. Гэта што за архітэктурнае рашэнне? Гэта хтосьці сабе катэдж такі будуе? Цікава. Далёка мы не ад'ехалі, Санёк убачыў яблыкі. У яго такая мэта – наесціся яблык у гэтым велапаходзе. Всё, пагнаў. Е! Гляньце, сябры, спыніліся ля нейкага кар'ера вялізнага. Гліну тут дабываюць, здаецца. Гнёзды ластаўкі будавалі. Такіх салідных памераў. По такой цудоўнай лясной гравеечцы с пральной дошечкой накручиваем.
Да, сильно тут не разгонишься, бо колбасится. А вот тут по забоку ехать добро. Проезжаем каля нейкай вёскі. Тут побач з правага боку Нёман протекае. Што за вёска? Тут вось прыпыначны пункт, але ён не падпісаны. Всякі домик цікавы. Мозаика. У вёсцы Бережна нас спынілі мясцовыя лахматыя бандыты. Калі стаяць на месцы, то ім мы не асабліва цікавыя. А вось толькі пачнеш круціць педалі, адразу пачынаецца галдёж. Яны добрыя, але не заўсёды. Вот раварыстаў чамусьці не любяць эти собаки. Погнали. Оба-на. С пятки. Текаем отсюда. Сябры, гляньте, я не ведаю, что это за населенный пункт. Тут вот такая старенькая церква. Шильды нема з інфармацыяй. Бачите, шильда отсутнічае. Сей дом домом молитвы наречется. Старенькие двери. Нібы васильки, ці што гэта. О, гляньте, на який замочок тут цікавий. А там замочок. Я думав, можна зайти. Не все так просто. Тут побывали. Выходим. Що за древо тут було? Гляди, не провалися. Слухай, гэты пень трасецца, зараз развалится. Не трэба рызыкаваць. Гляньте, сябры. Вось так выглядае гэта царква. Вырашэнні на куполах. Абшытыя яны сайдингом, здаецца. Ці гэта вагонка такая файная. І крыжы залатыя, бачыце? Золото. Гламур. Саша кажа, што гэта гламур. Я не ведаю, што гэта. Каб мы ведалі, што гэта, мы вам сказалі, але мы не ведаем. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest. Гляньте, сябры, які масточак драўляны. А вон там лебедзі сядзяць на нейкім востраве. Парачка. Санёк ужо на тым беразе. Дождик накрапывае. Накрапывае дождик. Зараз едем праз вёску Яремічы. Надвор'е такое босенькое. Тут здесь магазин побач, трэба заскочить. У Яремічах заехали на магаз. Зараз купляем себе чего-нибудь поести. Санёк там еще на магазе. Ужо вечерея.
А зараз мы зробім невялічкі перапынак, каб паесці, бо ўжо крыху загаладалі. Прыемнага, Сань. Дякую. Всё. Приємно. Прыемнага, сябры, вам, калі вы таксама будете есці. One buckshot and they might not make it. Drag 'em on the floor while the body's shaking. Fear unlocked while the voices break. Swear to God when I want something taken. One buckshot and they might not make it. Drag 'em on the floor while the body's shaking. Fear unlocked while the voices break. Swear to God when I want something taken. Is the violence living inside me? Purify me, tell me how to might I not this time heal my heart. Got my psyche whispering lightly. Suicide dreams trickling through my mind. Так, ужо так прылічна сцямнела. Нам 7 кіlometrаў да возера Кромань. Гравейка, з якой мы толькі што з'ехалі, натрасліся знатна там. І поедем ось туды ў лес. Санёк, готовы туды ў лес ехаць? Так. Цудоўна. Канешне, калі не мае вілкі амартизацыйнай, я правильно сказаў? Амартизацыйнай, оннай, На мове не верно. дык па гэтых пральных дошках скакаць, ну так, складана, непрыемна, але на гэтым ровары магчыма. Каб яшчэ можна было б яшчэ, канешне, і колы крыху падспусціць для большага камфорта. Але нешта мне крыху было лень. Ужо заўтра паспрабую убавіць крыху атмасфер і паглядзець, наколькі гэта будзе камфортна. А тут уже нам крыху засталося, даеду так. Все, пагналі. Вось под гэтай лясной сцежцы ехаць кайфовенька. Ужо няма гэтай пральнай дошкі. Сыра крыху, так, ведаеце, нешта накрапае, дажджу няма, але вось нешта сыпецца такое мелкае-мелкае. Крыху адсырэўшы ўжо, хочацца быстрэй распаліць вогнішча і пасядзець пагрэцца. О, гразюка некая наперадзе, ё-маё. Прикольно. На жаль, што сёння такіх сцежак было вельмі мала. Так, сябры, да Кромані нам засталося кілометраў 5. 5,57. 5,57. Штосьці тут завалена у нас дорога. Ну што, Санёк, ты браў гэту ножовку турыстычную? Блин, ну ты, я ж сказаў тебе, бяры, придется Вельмі далёка. дров сразу наберем, тут недалеко вести. Добре, зараз будем обыходить боком. Ось там я бачу, что можно пробраться праз кусты. Погнали. Крыху заблукали. С этими завалами мы сбились со стежки. Так, ну здається, ми вийшли на трек, нам туди. Так? Нічого там занадто темно. Так, сябры, мы приехали на озеро Кромань. Блин, ничего не видать, окромя ліхтариков. Вот Санек пошел глядеть, где там нам поставить. Там еще одна, тут ось альтаночка, вот крыху ее видать. Там еще одна есть. Санек пропонує там, далее от озера. И это правильно. Будем здесь там становиться. И, только не ведаю, мы ж тут не замовляли место ніякое, с кем тут зв'язаться. Бо атрымаецца, што мы тут нелегально знаходзімся на озеры Кромань, на этой турбазе. Собака брэша там далечыні. Ну, зараз нешта будем думать, сейчас поглядим. Считаю, что мы здесь, а столик это тоже заебись. Да, сябры, вось такія навіны. Мы ад'ехалі ад гэтай базы Кромань. Вось тут мы
вогнище наладим, поправим, тут все зробим, как было пригоже, распалим. Я сподіваюся, что отрымается. Вот тут у нас такий столик невеличкий с кастрицею. И самое главное, что тут нема ветра. Темно уже, сябры. Куды ліхтар не светить, там ничего не видать. Все, будем ставить лагерь. Распаливаем кастрик. Санек той, который казал, что распаливать не будет. Бачите, какая приспособа крутая. Турбоподдув. Портативный насос для надувного коврика. Добре роздувати костер. Лайфхак. Користайтеся на здоров'я. Так. Кипятим водицу. Творчий бардак у нас на столе. Кастрик горить. Все цудовно, сябры. Ветер стих. Зараз комфортно и тепло. Что, сябры, гэтымі холодными осенними вечерами трэба неяк греться. Один костер не допомагає. Тому ось так. Все, вырубай. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing